Arimi baria barimaga Rwanda Rwanteri mweche ward ya Nathu Igembe North ni bonanitie kumakira uturo bwao muno ekuru ni kiria bakuga ni bakwangaikwa na kinya gutekwa ni antu kwerekana ni bathamburu betite miundene yao bariuga ni bakuzirite ikarikari arua na aria antu arume banana baragwatite mwekuru umwe na kumatukanwe ni bakuromba mubunge Taitumu kubekira ukaria ndwandene unikenda bomba gukinya miundene yao. Marion Karugi na Nteto Eche. Ore arimi betite na mbere oketha mung'au miundene arimi barabara ma Rwanda Rwansukune Nchurai Kalima Nata Buruanyi wardini ya Nathu gicione kia ubunge kia Igembe North ni bonanite kumakira utorobo muno ekuru ni kiramba kwa ni bakwangaikwa no tekwa ni antu bakwirikana ni bakuma kaunti mutori ya Isiolo betite kuolia mung'au miundene ng'ombe ici atira na thamburu cionthe irathira tutiona turatigwa turi Rwanda tukire Rwanda wo tutikurekwa turi Rwanda tuona byo kuthomethia biana betu ni kuria turete thina Rwanda tuiritie kuo twaite mwekoro ta mundene akengwa akarea kuthurana bira wetete kuria batu turi iturene rira na tho itwinyilikite muno twitweka Rwanda tutiwita maitha yaingite mbe ng'ombe ici aitere na mburi iraita thai ende ni ekoro tutikumirio ita nonto ekoro thai kabotekwa ende mheshimiwa Taitumu oaka kuria nau mbunge norngite kelele nao na Nathu batu tukiumia no kuromba batu tukona ukaribu kwa Rwanda tawirwe mnonya nonto ya thai obaisi thagene tubeta kolya ntingo to mndene kira we bona bogere inyo kwenda manonto bogera ukithwa iba thagene beta kolya tungo to tie baruani bakuzirite karikarerua na arantu arume banana barawatite mwekuru umwe no toroka nawe na nontu bo bati kumirio kinya miundene yo Ndakoro thai kura vena Rwanda na vena Rwanda tutamiona ringi na tena munene to tinjei nito kwenda security kwana kwambere aretene ndio Rwanda ikuremera au ndakoro to komere bena mamundene amba nara kuregera nani weta wati menya kalema wantore musi antaba mami to komerio kuluka ndakoro ni rakirera weta na njira ngugo ya ngamisi beto to nyangi ndeta nde weta ngetu ya nyangi muthakeya amboria mama we da montena roi ambuye ko ng'ombe da motie ng'ombe danjo kama tanyanja bila jimena bio ndo waye nkazai yo tote yo tote diwanau muntu atakutia tananga thare atakarande ndo anyangenda matuka no takambere no anti atarenge ndeta na nyangera ndejita ke todini asi atarenge yonda te okobega na Mungu ambekere inyanda uya kambata kuma abitendere ende Rwanda ni ndayake weta ndete nyamwoko era kwaba tutikura tungomukai tutikuna tuloko tutitugaikwa security tete koneka Rwanda batwe Rwanda turenganwa twasuno twinto twina tutokorea twasuno tocio twasuno kinya bionda bitu na bio kinya ngua ngekori kengano ikauro Rwanda ru bate kono bakabira Rwanda ru tu ni thina tukuria kuo tugicumbura Rwanda batu tuone bigora bya kwana ekuru batuye ikwa bakienda cia bakauna nko bakienda cia kurima bakarima na bakia kwengano Rwanda ithina ya turia ni bakuromba mubunge Taitumu ubekira ukaria ndwandene iu nikenda kaitene kaka maketha bombo ketha intobio batikarumirwe ni mpara munde wewe ndio bakaya baete na kabaru bonze nangamere busubiri enamana itabulo momoro ko takajuru zonze ngamere bwi kariyo mo lakini ngombe mmero kana kabole katono ne ngeto Kenya ngombe zetu tu Rwanda mama wangu ko Rwanda bakale mwabo bore ngaba nyoba nyonga nyaba mameze baitira ngombe bariwa zaine dia bakwenda ngeko kuma kwa ngombe mwego ma ikenyanke waje tukona thina muno yoro nonto bwange kurujietu idatete kwira muno na ntukwine bate kwithamburu baitabo pamwe batoga babu bategwa ende ninguri atiri nonto mwajimwe wetu ne jibaji Taitumu atutona nonto jibaji Taitumu mwajimwe wetu na mwe kastare ndagwa aria na ate abona wando ateji
na mwaga na arua ito igatua utamindene. Nkiripotera Weru TV kumembe Mbito Marion Karugi wa Kenyua.